Agusang dayta nga barbartak yun, nirugyan nyo iti New Year. Second, sinmardang kayo lang iti 3 Kings, iti maka third. Agusang dayta nga takas lang nga inom ditoy, inom ijay. Kasada kayo tinang ibus pa sa te arak ditoy barangay. Pero may dayta nga inom karne, agasang nga. Hindi na minsan, na hospital ka ti, buwartak mo ka na. Ngin matuta, diarante, kapupulutan siguro dahi taba. Apa inmayak ka di dito, tatno bagbagaan. Lakaya ko, nadapanunod ko. So nga amok na aramido. Siya, pagsilibrara, iti New Year. Kit isumat iti kaugalian nga ro, no New Year kat dahi ta. Normal lang ti mabartak. Dahi ta nga, kanyo masabdangan ti arak. Pas lamay bus ti arak ti lubong. Grabe dahi ta nga. Pinoy puyat yung tita tao, manipul iti first aging gana 3 Kings. Grabe dahi. Siyempre New Year nga ro, di ag-celebrate ka, ano yan. Alangan matnoing ka isang sangit. Agasam dahi ta nga, ada ti report iti barangay, papukpuk kanot ti 5 nga manok. Ang kuumuno, sino manang iti agtaktakaw ti manok dito yung barangay. 5 nga manok kanot ti mapukpukaw. Ti pakatawa. Adya kanot ti apan di yung kalingaukan. Idi pizza dos. Apay nakalian. Ni ati inkastada iji baka panda kinalian santo di ay luto nga pinulutan. Naggrabe mat dahi tang rawat ti karne. Mo basta da kami naging inom kami, kumpleto mo taji pulutan ijay. Kung ada yung kadwak nung suda, wanti ma-remember ko nga napang kami nagkalkali no napang kami nagtaktakaw. Tapos jay pinartida nga baboy, jay ayan ni manang miling. Idi ko handan nga mabirukan, jay ulon ti baboy. So ada na ngay lamang, ada ni na ngay awid. So birukan dia. Baka mat no, dia kayo mananta awan ti pulutan nyo, iso pinagdiskitaran nyo. Basta awan ti malagip ko. Mano ti ginastos ko, ada ti 5,000 ko nga ginastos ko in New Year. Amin dahi ta, napanti kwa, napanti inom, napanti pulutan. Ingastos ko amin di tatato maparagsak ti grupo, dahi ti babarkada tayo. Amin awan na batay. Tayo tangaro ti bagbagak kanya yo padle ta lumaminsan no adya kwartayo. I-priority yo mat ati pamilya yo kaan nga dahi ta adya ti kwartayo. Inom dito, inom ije, maibus, agawit kayo, nga. Grabe dahi ta. Panunutan nyo pa mat ati pamilya yo sa to kayo agin babak nang ditang apan agilas-las to nga da kayo ti agsaliw iti alak. Apa ni ayat ti maalayo dita no ibagad nga ni kwa nagsaliw pa man. Dayaw lang ti maalayo nga mabisbisinan ni bakat mo. Awan da ito No maminsan padlay panunutan pa iti pamilya. Han nga dayta barkada nga kanayon nga barkada ti priority painomam. Awan ti sidya ni bakat mo. Grabe ka padlay. No siya ti bakat mo akat maumak ati kas-kastam. Tapos agkom-complain ka nga turututan na ka ni bakat mo. Siyempre turututan na ka ni bakat mo ta imbog pa at adi ipigpigsan ni bakat mo nga mang turutut kanyang pat awan ti iyaw awid mo nga makan, awan ti iyaw awid mo nga sidya. Aga sampay manday ta. Magapo ka trabaho. Mabortak ka nga agawid. Talaga nga makaungat ni bakat mo, talaga nga mang turutot ni bakat mo no kasta. Tapos edi mayan yung tuwing balay, edi third nabitin kayo ti inom. Nakabarbartak ka. Nagbulol ka kanyak ti 5,000. Ibitin ti inom yun. So nga, intudyan ka ti 5,000. 5,000. Datan ti ang kuwan mo, no, naramid ko. Impautahan ka ti 5,000.
Malagip mo di ay. Awan malagip ko padlay nga pang utang kanya nga 5,000 ah. Ako no ipapilit mo ako. Purayam ang maborta ka ta sakto mat bayadan. 2020 padlay agbalbaliw ka na.